1953. godine na mestu nekadašnjeg seoskog groblja. Objekat je prvobitno koncipiran kao funkcionalna, ali skromna obrazovna ustanova sa prostornim hodnikom i 2 učionice. U okviru školske zgrade nalaze se i manje pomoćne prostorije, koje su u novijem periodu adaptirane za potrebe predškolskog obrazovanja, odnosno vrtića. Iako je taj prostor jedno vreme bio u funkciji, danas više nije aktivan. Prema svedočenjima meštana Žučkovca, izgradnja škole predstavljala je značajan i neophodan korak u razvoju lokalne zajednice. Razlog za to bio je veliki broj školske dece koje su pre podizanja školskog objekta u selu nastavu pohađala u susednim mestima, kao što su Jošanice i Trgovište. Otvaranjem škole omogućeno je dostupnije i kontinuiranije obrazovanje za mlađe generacije. Škola u Žučkovcu organizovana je kao 4-razredna, što podrazumeva da učenici nakon završetka 4. razreda nastavljaju svoje dalje školovanje u Sokobanji. Istorijski gledano, škola je u jednom periodu imala mogućnost obrazovanja i do 5. razreda, što ukazuje na promene u organizaciji nastavnog procesa tokom vremena. Poseban značaj u razvoju škole imali su prvi učitelji koji su započeli proces obrazovanja i vaspitanja dece u selu. To su bili Nikola i Dušanka Marković, bračni par poreklom iz Labukovca. Nakon njihovog angažmana, prema kazivanjima meštana, došlo je do izvesnih poteškoća sa jednim učiteljem, čiji je rad bio ocenjen kao preterano strog, što je izazvalo nezadovoljstvo roditelja i dovelo do njegovog brzog odlaska iz škole. U narednim godinama nastavni kadar su činile učiteljice koje su značajno doprinele kontinuitetu obrazovnog procesa i razvoju škole. Među njima se izdvajaju Zorica Milenović, Rada Živanović, Golubica Ristić, Violeta Marković i Zdenka Milivojević. Danas dugogodišnju tradiciju nastavlja učiteljica i meštanka Žučkovca, Vesna Bogdanović, koja je svojim radom ostavila značajan trag u obrazovanju i vaspitanju brojnih generacija učenika. Po okončanju svoje profesionalne karijere, ona danas odlazi u zasluženu penziju, prepuštajući nastavničku dužnost novim generacijama prosvetnih radnika. Ovaj značajan trenutak u životu škole i zajednice, obeležen završetkom jedne duge i posvećene karijere, bio je povod da se na dostojanstven i topao način izrazi zahvalnost za sve godine provedenog rada. Upravo iz te želje proizašla je ideja o organizovanju svečanog ispraćaja, koji će na poseban način odati priznanje učiteljici i ostaviti trajno sećanje na njen doprinos. Svečanost je bila organizovana u etnološki inspirativnom i originalnom stilu. Bez prethodne najave, Marko Mihajlović je zamolio učiteljicu da se u okviru neformalne vožnje provoza fijakerom kroz selo. Po dolasku ispred škole priređeno je iznenađenje u vidu okupljanja većine njenih učenika koji su zajedno sa članovima njene porodice bili inicijatori i organizatori ovog svečanog oproštaja povodom njenog odlaska u penziju. Događaju su prisustvovali učenici različitih generacija, od najmlađih koji još uvek pohađaju nastavu do onih koji su već ostvareni u profesionalnom i ličnom životu. Okupljeni na stepeništu ispred škole, prostoru koji tradicionalno služi za obeležavanje značajnih školskih događaja i fotografisanje generacija, učiteljicu su dočekali srdačnim aplauzom, recitacijama, izrazima zahvalnosti i uručenjem cveća, uz izražene emocije i suze. Hristos Vaskrs, učiteljice, dobro nam došla. Bolje vas našla. Kumo, nekad ti se da. Meki moja, meki. U ime bivših učenika prigodne govore zahvalnosti održali su Petar Prvulović i Tijana Simić. Svečanost je simbolično zaokružena zasađivanjem sadnice breskve, kao metafora plodnosti i napretka, sa porukom da kao što breskva daje slatke plodove, tako i škola nastavi da iznedruje kvalitetne i uspešne učenike.
Draga učiteljice, danas smo se okupili ovde da vam kažemo nešto što često nismo stizali dovoljno glasno i jasno da izgovorimo. Koliko nam značite i koliko smo vam zahvalni. Kroz sve ove godine, od starih generacija pa sve do mlađih, vi ste nama bili ne samo učiteljice, vi ste oslonac, podrška, neko ko veruje u nas čak i onda kad nismo bili sebi tu da verujemo. Učili ste nas mnogo više od slova i brojeva. Učili ste nas ono što najbitnije i najvažnije, to je kako da budemo ljudi. Svako od nas nosi neku svoju uspomenu na vas, neku rečenicu koju nikad nije zaboravio, neki savjet koji ga je vodio kroz život, neki nestašluk, ili jednostavno osjećaj sigurnosti koji smo imali kada smo bili tu sa vama. Ovo je jedno veliko hvala. Hvala vam za strpljenje, za razumevanje, za svaki osmeh i svaku lepu reč. Hvala vam što ste ostavili trag u svima nama. Možda se vaš radno poglavlje ovde završava, ali ono što ste ostavili iza sebe, generacije i generacije dece koje ste oblikovali i u koje ste verovali, to nikada ne prestaje. Želimo vam mir, zdravlje, dane ispunjene ljubavlju kako ste vi nama davali godinama. I zapamtite, gde god da odemo i šta god da postanemo, jedan deo nas će zauvek biti vaš đak. Hvala vam na svemu. Izvolite jedan mali poklon od svih nas. Srećan odlazak u penziju. Hvala vam svima. Učiteljice, takođe, ovo su sadnice koje ćete posaditi i uvijek imati uspomenu na nas. Evo, hvala puno. Jedan veliki zagrljaj za sve vas vidijema. Nevena, vidite. Ajde. Ajde, nešto, svi po jednom. Da se lepo primi i da rađe. Koliko godina kao učiteljica, a koliko godina u Žučkovcu ste radili? Pa, radim nepunih 30 godina kao učiteljica. U Žučkovcu, u Rujevici sam prvo radila 10 godina, a zatim u Žučkovcu još 29 i još nekoliko meseci. Tako da fali malo do 30 punih godina, ali dobro. Je bio veliki broj učenika, ali su mali broj kombinacija, seoska škola od 4 razreda, u proseku 7, 8, 9 deteta u jednoj učionici. Delili smo i lepe i srećne trenutke i mogu da kažem da su divna dečica. Zaista imala sam sreće da radim s njima, da su bili dobri i kreativni i poslušni i svega ovoga što smo sad videli. Može i da se vidi da je zadovoljstvo bilo raditi s njima, družiti se s njima i imam samo reči hvale za njih. I na kraju samo da kažem da se osjećam jako bogato. Znači, jako sam srećna i bogata što imam svu ovu decu jer su svi oni deo mene. Svi. Svi su ostavili neki trag. Na sve njih imam po neku lepu uspomenu, po neki zanimljiv događaj. Srećan trenutak. Znači, sve samo najlepše mogu da kažem. Hvala Bogu, sve lepe stvari su nam se dešavale. Nije bilo, ne mogu da kažem da je bilo nekih ružnih trenutaka, nekih ružnih stvari koje bi ostavile neku mrnju na ove godine sve. Zahvalna sam Bogu na svemu ovome što mi je, što sam proživela sa ovom decom i srećna i evo malo su me pukle emocije. Znači odlazak u penziju je euforičan baš zbog toga što se pokazalo da ste ostavili dobar utisak kod dece, što su pokazala ovim danom.
Ja se nadam da sam i ja njima bila dobra učiteljica, ali oni su evo ovim gestom pokazali i dokazali da eto i ja njima nešto značim u životu, da sam ostavila neki trag, što je nešto najlepše što neka osoba može da svaka osoba može da doživi, da eto ostavi neku lepu uspomenu, neko lepo sećanje, neko lepo razmišljanje i događaj, eto. Vesna, hvala vam i što duže da bude penzija od radnog staža. Hvala i tebi, Marko, na ovom lepom gestu. Hvala svima koji su učestvovali u svemu ovome. Ovo mi je možda najlepši jedan trenutak u životu koji ću eto pamtiti do kraja života. Hristos Voskrse! Voistinu Voskrse! Mir Božji! Kako glasi poznata narodna izreka, od kolevke pa do groba najlepše je đačko doba, koja naglašava značaj i vrednost perioda obrazovanja u životu pojedinca. Život posvećen prosvetnom pozivu, vođen ljubavlju prema učenicima i učenju, predstavlja primer visokog stepena profesionalne i etičke posvećenosti. Takav obrazac može se uočiti u radu učiteljice Vesne, koja svojim nesebičnim angažovanjem i kontinuiranim ulaganjem u razvoj mladih generacija doprinela široj društvenoj zajednici. Njen rad odlikuje elemente koji su u skladu sa osnovnim smernicama epskog vrednostnog sistema, kao što su istrajnost, požrtvovanost, odgovornost i služenje zajednici. Stoga se može zaključiti da je svojim delovanjem Vesna Bogdanović u potpunosti opravdala i zaslužila ukazanu čast i priznanje.